Kumno perlog ngapeniang sngobhai ya phi baro hakani ka khasi terka channel. To mintas ngingin ya shed no da kani ka healthy breakfast. Kani ka de ka jingpam di sha ngala shimu oats shipela bat uni ude suji ar shamai. Pedem tang bakan tap ya katuka oats kum tu 10 minit hil kalak biang ngan suam tu ngan tam kalak deba 10 minit pada ngan sampai kalak pe uni ulak po uni oats tementa pada ngai uni ata sau shamai uni ude uplin ata mo itu wheat ata saking bah ada nang tu Asian rai sok marindiat kamlo samken bat uni upian ada nang tu pada ngide ban kleb ngide ban milai bahamo ada nang tu ngalasim kanika pen pila bensim dengan non stick ru ngalasim dengan kanika tawa ba session ata te ngin aikniat ndiam tu naida pinhe palat rayo ka size te ngin sapin stang pada dakani ka shamai hingin shoe spread untuk kundi kumba te nomor uni ude oats and umlong perfect shape ra umlele da umlong shape ru la dem nang tu satap shpang deban nang ban pej mur sipang deban pej yo ka ing sepo kading rum deban pinhe palan deban ai ha medium adem nang ta pada sa ai gi ne umpniang nelor phila ban ada ka makhan ru te adem nang tu sa kala kani kala janlong hi ha kani kaliang pada siliang nim dan kam bantap namar ngila adep tap sisien am kumto long kala I na do na po te ngide ban kala kumni alai sien tu ban yapet kumno ka long ne kala I bahane kani kala long nila ban ba mustep por ba disha ne ha kapor jen medru kublai shibun ba pilai pe ya kani ka video